Ovako je izgledala soba nakon ubistva najomraženije srpske kraljice Drage i njenog supruga Aleksandra Obrenovića. Unuka vojvode i finansijera prvog i drugog ustanka Nikole Lunjevice bila je izuzetno obrazovana i služila se ruskim, francuskim i nemačkim jezikom. Nakon što je napravila skandal, to jest osramotila porodicu radeći kao pisac i prevodilac, roditelj je na silu udaju za 15 godina starijeg rudarskog inženjera Svetozara Mašina. On umire od alkoholizma 3 godine kasnije, a Draga se izdržava radeći kao novinar. Upravo njeno obrazovanje i maniri osvojili su kraljicu Nataliju Obrenović. U Bijaricu postaje kraljičina dvorska dama i tako zapada za oko 10 godina mlađem kraljeviću Aleksandru. Nakon objave venčanja, čitava država je potrešena na čelu s ministrom policije i budućim političkim vođom zavere, Đorđem Genčićem. Protiv braka bili su i kralj Milan i kraljica Natalija. Nakon kraljičine lažne trudnoće, zapečaćena je sudbina poslednjim Obrenovićima. U noći između 28. i 29. maja desio se događaj zbog kojeg je zgrožena Evropa Srbiji uvela sankcije. Zaverenici podeljeni u 5 grupa najpre su se opijali u kafanama, a potom 10 minuta posle ponoći okupili su se u oficirskom domu. Gardijski poručnik Petar Živković je u 2 časa otvorio zaverenicima dvorska vrata. Vrata kraljevih odaja bila su razbijena dinamitom, ali u krevetu nije bilo nikoga. Traženje kraljevskog para je trajalo blizu 2 sata. Za to vreme poginulo je 3 ljudi i ranjen je Apis. Lokaciju na kojoj su se krili poslednji Obrenovići otkrio je prvi kraljev adjutant general Laza Petrović. Prvi pucanj čuo se u 3:50 ujutru, kada se kraljica Draga bacila preko kralja Aleksandra u pokušaju da ga zaštiti. Na njenom telu je završilo 18 metaka, a na njegovom čak 30. Zaverenici su potom nastavili da skrnave beživotna tela. Kraljevski par izboden je sabljama, a potom su ih uvili u zavese i bacili sa prozora u dvorište. Kraljevski par sahranjen je u staroj crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu po nalogu zavereničke vlade, pod okriljem noći i krišom od naroda, u običnim sanducima u kripti u kojoj je već ležala Aleksandrova strina Ana Obrenović. Spomenik Dragi i Aleksandru podigla je austrijska vojska i to tek za vreme Prvog svetskog rata, 1917. godine. Iako je bila veliki humanista i pokrovitelj kulture, prosvete, naučnika i umetnika, u kolektivnom sećanju srpskog naroda, umesto kraljevske titule koju je nosila 3 godine, svedena je na jednostavno ime koju je nosila još iz prvog braka – Draga Mašin. Bila je žena koja se borila za ljubav, ali i žrtva političkih spletki i rigidnog društva tog vremena. Njen život ostaje tragično svedočanstvo sukoba između lične sreće i državnih interesa.